Grakshal diboni damsini tambui shori thamji tamatara Kodamtola Sorospur kamibo lama ganawo 11,000 kebini ST line ni ganawo ketal klahi rodni thong kainani bagai samong khlai tongmani ajarano Chwngpherang Kusupjagwi belaike sakjerajak samong tangnai Khoroksa mung Ajir Udin Sebanka Kodamtola Chwngpherang tangpete bai khobjak kecham ST line bai Kodamtola substation simi Sorospur Brojendronagar jora ketal khlai kaisa ST line bai khe plangnani bagai rodni thong asuk nani bagai samong khlaijak tongmani Swrangchalo samong tarnai Lokikanto Das o samongni bagai Khoroksa samong tarno naharmani aboni bisingo thong asuk nani bagai samongo tongmani Ajir Udin Abdul Rob te Ramkrishna da ketal thong kaina naimani kanawano 11,000 kb Chwngpherangni line tongmani ajorawano samong khlaina jorabo sabul slip ongei 11,000 kb bulro thangai nangi kha haini bai Khorokni samong tangnai katifano piaba Ajir Udin mungoi Khoroksa samong tangnai Chwngpherang Kusupjagwi patimong thayo beleke sak dukumanka patimongo bini yak yakung tei bisma joto khamai thaka yakolobono khosabai Kodamtola sakhamnagot langmani piaba belek sakhamni noma bai barjao tongna saknai Dipal Chakma Dormanagur hangkur sakhamnago rewi horpono ambulance baike bobagra khor agulibo tubuna nangkha na hosen taro ami ta news patan khona kitai se goro তো এরকম সাবল লইছি আর সাবলটা ইউই দিছে লিয়ার পরে কোন পিটিট লাগছে মানে কিতাল খাজে আছিলেন 11000 ভোল্টেজ টোটাল লাইন নতুন লাইন টানা চলের এটা কোন রুটে টানা চলের এটা তো জায়গার নামটা জানি না তাই নাকি তা হইছে বিদ্যুতের লাগে হই গেছে বিদ্যুতের লাগে একটা শর্ট খাইছে নাম কি তো তাই আজির এরপর তোমরা কদমতলা হাসপাতালে লই আইছো কয়জন আসলা খাজো 3 জন আমরা जुदा-जुदा बेमार manjagai hamimaya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotni kanawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya krung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, Achuk. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Drug by Shak Najagi Tongo, Te, Test Robo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT, akoro. Haike asukta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871 Lemboshara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porijago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Comparative Amjamurongni Bagibo, Magnangno Frungjago, Rungsunarong Bagai, Thugai, Juda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni, Sepsap, Tongo Kusupbremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangjak, Tongberni Bishingo Shonsajak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano, Haike, Leriawi, Dinino Fadi, Nini Ani Jodani College, Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lemboshara Tripura Kogduk number 9873673875